Yeah, you're right. Nō reira, te Tūrangawaewae ka wete he te kupu. Ko te kupu tūranga, ko taku wāhi I tū ai au. Tūrangawaewae, ko te wāhi I tū ai waku waiwai. Nō reira, Tūrangawaewae kia hau, ko taku wāhi tipu mai au, I whānau mai au, ki ētai o tātou. Te wāhi e katohe taku pito, ka whakahokia ki taku ukai pō. Koera te wāhi ka hoki au, ka moiho au, koera tōku Tūrangawaewae. Te wāhi ka hoki au, ahakoa haere au ki ētahi atu takiwā, ētahi atu kura, kare ko atu, koera tōku Tūrangawaewae ki ētahi tōku ukai pō. Engari kia hau tōku Tūrangawaewae. Ka pai? Kia hau nei, ia hau e whakaaro ana ki tēnei kupu Tūrangawaewae. Ka puta etahi pikitia ki taku hinengaro, ko tērā taku whakamārama o tēnei kupu. Nā reira, he aha tēnei kupu te Tūrangawaewae kia hau ko taku maunga, ko te wāhi I Tupuaki aiau. Waenganui te maunga Taranaki me te moana. Te wāhi o taku marae, te pā reira e moia aku oku tipuna ki reira hoki. Nā reira, kei reira tōku Tūrangawaewae. Ahakoa ka noho au ki tēnei taha o te motu ki te Waipānami ki Waitaha. Ahakoa tērā, ko tēnei taku kāinga. Kua puta etahi tamariki tokorua. Ahakoa aua mea kei te ika amaui, kei Taranaki tōku Tūrangawaewae. Te wāhi o oku tipuna, tōku marae, te whenua, pēra I a koe e hoa I te wā ka moi au, o te wā whakamutunga ko hoki au ki taku Tūrangawaewae ki te taha o oku tipuna. Nā reira, ko te wāhi tōku Tūrangawaewae. And most of us now, ka hoki koe, ka whānau mai koe I tō Tūrangawaewae, ka mate koe, ka hoki koe ki tō Tūrangawaewae. And most people are like that. When they pass away, they'd like to go home to their Tūrangawaewae. So if I was in an educational context, I would ask the people in there, what is it about the concept of Tūrangawaewae that you want to draw across from a customary context and relocate into an educational one? And building on those ideas, is it the idea of security, of connectedness, of location? Because I know lots of akonga feel displaced in Kura, in large spaces. So they may want to come to a particular homeroom or into a whare or to somewhere else and say, this is our space. Yeah, this is my place. I feel secure here, I feel connected. And some of our kids in our big schools, they look for what we can term a Tūrangawaewae. So some of our big schools organise clubs. They have things like the Māori Club, Pacific Island Club, Samoan Club, just for a home base. And a lot of our mokopuna find it really, if there's a wairua there, they head for that area.